How do you feel? Is it good? Yeah, you like it? Oh. So, which one you want to try? Yeah. So, ito Ieyasu Wadjaya categories. Road rides. Ieyasu manager da, tagad Egypt. Say Hi, hi, guys. say hi to Philippines. Magandang umaga. Oh, see? Okay. Guys, how you doing? My name is Osama, and we're pleasure to see you here. And then my Okay. So I just recommend you to Watch. watch, share, Share. subscribe. Panggal- Pangalato, Zero. Yeah. Wonderful. Okay. Then Masantos. Masantos. Yeah. Oh, Yeah. Yeah. Masantos ya agaw. Masantos si Agro. Od. Od. Sikayon. Sikayon. Amin. Amin. Ya. Ya. Tagad. Tagad. Pangasinan. Pangasinan. See you. When you come to Calgary, In Crossville. Cross Iron Mill. when you come to Calgary, please visit us at Cross Iron Mall and Third-Land VR Entertainment. Okay. See you there, guys. So, Okay. Aro. Aro. Araratan. Araratan. Aro. Okay. So and we have a very good a very good surprise. Okay. We have a good surprise, guys. We will open a new branch in West Edmonton Mall and as soon. Yes. So please wait us there. See you there. See you there. In Okay. West Edmonton West Mall. Edmonton Mall. Ako na libre na sakay ni Osama. Yang araw, si Sadik, iganto na free. So we're trying today one ride is called skydiving. Skydiving. Yeah. Skydiving. So do something like this. Marakot ya araw, exciting. Si Osama. Ready? Yeah. You can watch what you do. 3, 2, 1. Oh my god! Oh, woo! Oh shit! Ayos! Woo! Woo! Yeah! Woo! Woo! All right. Woo! Woo! So it's nice here.
I like it. Really nice. How do you call this? VR. Yeah, it's nice. It's very exciting. Thank you for Osaka. Salamat at sigato sa Free. Thank you. So, thank you to Osama, my friend, Aro. Yeah, binigyan niya ako ng libre na sakay. Pero maganda. Ganda ng ano. So, sa Westgate, ng Mountain Mall, maglalagay siya doon. Sa Westgate Mountain Mall. Sama, RV, right? Yeah. So, RV. Nice. Thank you so much, my friend. You're welcome. Thank you. See you again, guys. See you next time. Yeah. Okay, bye. Ay, salamat. Maraka, araw may niluganan ko. Yan. Parad baby. Para anak iyo yung tulag. Winners. Indigo. Nya, maligawan na anak iyo. Skechers. Diyan sapatusan. Dalawa yung mga maraming sapatos. Diyan 5 foot step. Diyan sapatos naman. Shopping mall na Calgary, Coast Iron. Go. Madam Dian. American Outlet. Thank you. Yan, daming tao sa Jollibee. Daming pila. Jollibee. Boston Pizza. Food court.
So dining dyan wala rin lima so wala yung pananganan. Ice cream. Ice cream. Palabas na kami. Sa Manapuro kami ta. Drive ko niya eh. Sumpot kami na kasi. Kailangan na makasumbot kami na alas 4 para makapampay na ni anak ko. So kapaway kami la. Manapuro kami kasi ang tingaran to. 3 hours drive. So medyo kami lang paway. Wala sinalito lang ba ya para games ng Naira. Kargang po magano yung gasolina ay lugar ng Kuwaita. Paano galamang gasolina da ng Samar, diretso lang kami. Ako'y talay gasolina tapilan kami sa Samar. So hanggang ko piano yung sumapila ng biyahe yung yes man gamit gasolina natan okay. We're from Edmonton. I bought a gasoline already. It's about 25 liters. Kakatungtungan ko manay. Tanong na mo may kakatungtungan. Hello. So, pasunusumpag kami na. Time check 12:49. Ang manalaw na la. So, sumpag kami na tabong. Dahil sa nila mila. Turn left in Dahil sa 650 nila mila ba yakin. Dahil sa labas nila min kin may aliber ramin ta kasi manapura kami. Okay. Yeah, kapoy kami lang kin. Wala kami at highway 2. Queen Elizabeth na highway north side. Punta kami north. Northbound. Northbound pala, northbound. Kaya kami sa Calgary wala south. Wala kami lang northbound. Okay. So, may laki lang ito biyahe may kasabtot lang. Kasabtot kami lang. May virtual reality. Enjoy. Maragap. May niluganan ko ni
libre man. Libre ta man, may akaba pag man. Makaka joy. Makapatagtago ba? Anong naggo? Maraka dia talaga. Yan, manda-drive ka, drive ka hanggang so north, south, west, east. Si Ira magdadrive muna dahil naantok ako. Makakaugipak. Si Ira man sublay man drive. Ka muna magdadrive kasi naantok ako. Si Ira sumublay. Saan ang iritak? Sa Simoblay. Yugi ko ni Daysa. Pasok kami na. Kasi sa kilad sa may nalayabyo kasi oran karoman. Ito nagpo masyadong nala. Natan magaw. Bali-bali weather natan. Pero karoman bad weather. ako. Highway Queen Elizabeth, Highway 2, 110 km/h. Punta kami na Red Deer.
nanood. Salamat sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. Diyos lawas na sa mga namantabayad si kayo. Iba dyan kami ni nood dyan kami na Dream Deal. Kasi may anak ko sa mandadawid natin. Mawang Subin, Mawang so Canada. Ngantay magano. Nabalas ka timando agad. Sayang may karma, naliwan Ken. Sayang karma, naliwan. Sayang karma. Makatoy so Ken, panahon natin marakap. So mga antini magano, medyo narasana. Sarap. Sarap to. Awad dyan kami lahat rin gasoline alley. Diyan may nanistasyon namin sa may lima kami dyan, ni may donut mill. May donut mill. Tapos diyan diyan ka lang. Diyan ka lang. Dito na kami sa gasoline alley. So siguro mga time check pala 2:15 PM. Dito na kami sa gasoline gali sa Red Deer. Yan. Speed namin 110 km/h. Red Deer, bayan ng Red Deer. Bayan ng Red Deer. Ayan. Magpas na kami sa Red Deer. Red Deer ng bayan. Lake. Pero rin dito, part pa rin ng Red Deer. Ayan yung aking anak, siya yung nagdadrive. Seryoso. Overtake si Aira. May magano sa hatang kumukuha na Aira.
Ito manirita magano. Diyan kami ada kin single kami la kin lidog kin mga about 45 minutes wala kami la dabong single kami la nirita laba sinublayan ko yaira okay ayaw ilang mag medyo pogi pa kaliri pa ya daisod sa mga sublay ko lang 45 minutes Gateway Park. Gateway Park. Gateway Boulevard. Anthony Hendy. 90. East ang pupuntahan namin, malapit ng Single Camino Dabo. Single Camino Dabo. Hindi East 216. Kunin mo ito. Bilay tilapia. Kami. Yan. Okay. Padya kami la dabong. Salamat sa Diyos, Ama. Tamang so yung pambiyahe mi si Mumpet. Salamat si kayo. Ya iba mi ang biyahe. Salamat at padya kami la. Touchdown dabong. Thank you pambantayo. Salamat yabalbalag tan salamat so man bantay lamat saya. Salamat lamat si kayo. Salamat ad Diyos sa maya bimiyay kami wadya san touchdown kami na dabong san salamat lamat sa may mambantay lamat saya tan sara may subscriber ko. Salamat ad si kayo. Thank you and bye bye. Sunday 4 PM kasi wala ninilami ni narumya ken katon kasasabi mila bato dabong. So 4 PM Sunday 4 PM October 23. Thank you. Si pangalatok si Aro o diba, stay safe, stay healthy. God bless you all. Thank you. Bye bye.